ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعلنا في قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم لا إله ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdu bi'alaihim waladhdallin. Amin. Doa yang kedua di malam tahun pergantian tahun baru di halaman rumah warga sekitar. Amin. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayna rabbana bisalam da'wahum biha subhanallah tahiyatuna biha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil 2021 ke tahun 2022. Ya Allah, jadikanlah kehadiran kami ini sebagai suatu amal ibadah dan mendapatkan barokah dan ridha dari-Mu ya Allah. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengampun, Maha Penyayang, ampuni dosa-dosa kami, dosa ibu bapak kami, saudara kami, keluarga kami, guru-guru kami, sahabat kami, hamba-Mu yang selalu bertakwa kepadamu, melaksanakan perintah-Mu dan menjauhi seluruh larangan-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Dijadikan anak-anak kami menjadi anak yang soleh, anaknya yang soleh, agama serta berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang selalu bersyukur atas segala nikmat yang Engkau telah berikan kepada kami selama ini ya Allah. Wa ista'adz Subhanal munafisi an kulli ma'yun subhanal mufaridi an kulli mahzun subhanaka anna amrahu wa nikabi wa nun subhanal arskan fayakun iya mufaridin humumi wa ya hayyu wa amraka dengan mubarakah alum bisanana wa sadaqini wal bariyah rabbana hab lana min azwajina qurrata muttaqin imama rabbana ja'alna qissalatana wa zurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a Allahumma innaka ala kulli shay'in qadir Allahumma ja'alna bal afiyah wa salam doa taqwa istiqamah wa a'izna min jabatin nadamati innaka sami'ud du'a Allahumma ja'al wasil wa taqabbal sawaba ma qara'nahu minal qur'anil azim wa ma minna ila wa ma sabana subhanahu wa bihamdi wa ma sallallahu nabiyika Muhammad sallallahu Bismillahirrahmanirrahim ta'atan wa ibadatan wa amalan solihan. Amin. Allahumma ahyini bihayati ulama'i wa Amin. amadihi suhada'i wa sunna yaumil qiyamati fi zumratil awliya'i wa dakhilal jannata ma'al anbiya'i alaihi salamu wassalamu. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayna rabbana bisalam da'wahum biha subhanallah tahiyatuna biha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa berikutnya akan mintakan Bapak Efrizah kepada beliau, kami persilakan. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa abanikmah wa basalati wa salamah wa abla afiyah wa abal jannah. Allahumma nas'aluka ya Allah ya Rahman. Oke, Pak Ustadz, kenapa kita memilih perayaan peringatan tahun baru ini dengan memilih Zikir Taubat? Karena gini, kalau biasanya itu diadakan perayaan tahun baru pergantian tahun dengan bakar-bakar jagung, sudah itu kembang api, daripada mubazir hukumnya mudarat. Kita adakan dengan zikir tobat ini, mudah-mudahan banyak yang maksiat, kita berzikir tobat supaya dosa-dosa kita diampuni oleh Subhanahu wa taala. Juga bernilai ibadah. Juga bernilai ibadah di masa Allah Subhanahu wa taala. Oke, makasih Pak Ustadz. Itulah tanggapan kami dari Pos.com bersama Pak Ustadz Endra, Ustadz Samsudin dan Ustadz Yai Robin.
tamu Ustadz Manca yang hadir saat ini di Zikir Taubat Masjid Darus Sada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baidan bi rahmatika lahu kun fayakun ya mubazzir farij ya mubarij farij ya mubarij farij farij an-nahma wa hudnan farajan ajilan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna la zikri. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya